Ini adalah pelajaran paling dasar huruf-huruf hijaiyah untuk yang benar-benar pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kita belajar membaca Al-Quran dari dasar pelan-pelan tanpa terburu-buru untuk pemula yang ingin mulai dari awal. Pertama-tama kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja ke hurufnya. Ini huruf ain teman-teman ya. Ain. A membacanya A. A, ain ya. Coba teman-teman huruf apa ini? Oke. Dha, a. Dha, a. Ta, ra. Ba, to. Coba teman-teman. Oke. So, za, so, do. Da, do. So, za, so, do. Da, do. Coba teman-teman. Oke. Ba'atha sa'adha syata'a. Ba'atha sa'adha syata'a. Coba teman-teman. Oke. Khadha dha'asha za'adha. Khadha dha'asha za'adha. Coba teman-teman. Oke. Ajadha da to do to a to. Ajadha da to do to a to. Coba teman-teman. Oke. Aba ta fa ja ha kha da za ra za sa sha sa do to za a. Sekali lagi. Ba ta fa ja ha kha da za ra za sa sha sa do to za a. Coba teman-teman. Oke, sekarang kita huruf berikutnya teman-teman ya. Ini ain, ini ghain. Ingat teman-teman ya. Kalau yang enggak ada titiknya itu ain, yang ada titiknya ghain. A, gha. A, gha. Coba teman-teman. Huruf apa ini? Ini huruf apa? Oke. Gha, a. Da, gha, dha. A, to, gha. Gha, a. Da, gha, dha. A, to, gha. Coba teman-teman. Oke. Fa, a, dha. Ja, gha, dha. Sa, to, a. Fa, a, dha. Ja, gha, dha. Sa, to, a. Coba teman-teman.
Oke. Ha, ra, dha, sya, gha, ta, sa, ra, a. Ha, ra, dha, sya, gha, ta, sa, ra, a. Coba teman-teman. Oke. Za, kha, dha, dha, a, dha, ta, gha, dha. Za, kha, dha, dha, a, dha, ta, gha, dha. Teman-teman. Oke. Sya, ra, dha, ta, a, dha, ba, gha, sa. Sya, ra, dha, ta, a, dha, ba, gha, sa. Coba teman-teman. Oke. A, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sya, sa, dha, ta, za, a, gha. Teman-teman. Oke teman-teman. Semoga pelajaran ini bermanfaat teman-teman ya. Jika ingin belajar dari awal sampai bisa membaca Al-Quran, jangan lupa lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.